Aeng petan ce majalan ki sing mampu. Duduk cah. Kuang isian semen nih Ben. Kayu bas gede kayaknya dong. Aja. Dah gelem nih. Abo ke kayu mas mau. Kayu mas abo langsung. Kemudian Mau buat. kemudian ke kayu emas. Tongos na gelem-gelem ke kayu mas abo. Lelasan ki kayu emas. Lelasan kaki tuke kaki. Puskesmas. Hah? Puskesmas. Pus apa? Kes mas. Puskesmas. Puskesmas. Ajan kira masisan gerubuk. Ada. Bobo mau bad. Bo ke puskesmas. Maya. Hah? Maya ini. Nyen ngamah tau Maya. Jangan takon. Aeng kasar petan ki ngamah. Bener yang halus kengkian ki. Sing dadi ngorang ngamah. Apa orang? Mantet gitu. Aduh. Tuh madan omong kaki tuh madan luas bojok teko lutung. Ada. Aduh kaki kengkian sakit ban ngerokok. Kerang ngerokok. Awayu kudu telah ban. Duang bungkus. Duang, oyan, total malu. Duang bungkus 20 kali 2, 4 kali 30, 1.200.000. Belian tiban. Kudu to. Ayan ada boda dasar tiban sing sekian miliar ya. Kapal idang beli. Tuh, Apa? kapal. Ulian ngerokok Tuh bos. Ki ngerokok. Sing macam jaga kesehatan. Mencibong lah kapal. Bocing lah kapal. Sing. Ayo kedak basat temak kan. Aduh. Macam senjata api. Aduh. Di zaman gitu. Belanda Jepang ngajak Belanda pidan yang ngelawan. Yang lawan. Veteran Sing kaki ngelawan. Jepang ngajak mainnya ngelawan. Veteran kaki gitu. Iya. Sangkalang ada gending yang kene dap zaman pido Kita ini pernah dijajah Belanda. Yang pertama kali, kedua Jepang menjajah kepulauan Indonesia. Oke. Di mana bangsa akan besar kalau kamu penduduknya tidak pernah menghargai jasa para pahlawannya. Pangtawang Cina. Pejuang Indonesia konyang ulin di Bali Pangtawang Cina. Nyen misalnya tuh, Gusti Ngurah Rai. Pejuang nasional ulin di Carangsari. Tut Subroto ulin di Bali. Kena yon batain belek. Kalau saya ngeklek. Saya jangan Subroto. Coba inyoman bonyol di Bali.
Nyang deh. Yo Iman bonyol. pungut ce. Ipan imuro lini Bali. Ada. Aduh, pati murah. Aci sing nawang uno imuro dan panakne nanangne pejuang sangkala ngadane pan imuro. Toto aneh ngai gendeng Indonesia Raya pisakan kaki dah humah Wes, ada uluk. Iwayan Supratman. Aduh. Weh. Wage Rudolf Supratman. Pungut ki wage Rudolf. WR toa dan singkat. WR to Wayan Regog Supratman. Nih marut lemo kaku nih. Ngaci boj lemo lemes. Kene ke jenang ki ketlon lah blab sing lebang-lebang nih. Ajo wak lekat maru ibit le kotok engki. Jelemone ulen tahun 45 bedadi pergino. Pang tawang ci memen ci kaki ngemitren pidan. ...1945 Indonesia merdeka. Tahun 45 Indonesia merdeka. Aw. Tahun 45. Aw. Nen malu kaki tahun kuda lahir. Tahun 85. Aduh mati aku. Ken. Tahun 85. Aduh. Maksud cing ken keden 45 ken 85. Cing yang cenik ngajak ci kaki dia. Ken gedean 45 ken 85. Gedean 100. Cang cenik ngajak. Ai ja nengil malu ci tumen tepuk kaki ci gelam nih. Cing cang mulih. Nengil kemudian baiski panas dalam dia. Pecah-pecah bais. Aduh buat awang kang igal mai ka center rijen nang embody baiski naik. Tuh baiski kuang Adam Sari tuh. Bo manyus ben uap nih. Uap apa? Uap nyanyat. Nen apa? Tuh tadi misi apa tuh isi yo? Lulur. Lulur apa? Dadong ci cuma lulur ne sekar jagat. Men kaki rejang dewo. Men lulur legong keraton itu. Maro tumen ajak kaki ci biasane ci ngigal kaden kiul ajak ci men jani kiul ijo. Kiul mati. Yudano Mati. Gingsir Sedo. Tut merto Mati. oh dia ongang mati dia. Sukah mati. Dek maulah mati. Campur bergino stok terakhir. Nih dia mau stoknya terakhir. Ningil malodap. Yudano mati, kiul mati, suka mati, onyang menci benan mati. Anu cang kensal mati. Lah mereka di Jaban Puro di Candi Bentara apa tuh? Stopnya kan sang Suramo, dap. Mulai. Dados kendan suhargaan merehab mulai. Kene. Baten makiset bungut ki ke Merajopati. Mudian kisen bungut bobraga. Lenyah nih. Bungut kaki jo kisen begitu. Ijo apa bungut ke jete? Saya jete mesti bungut bener no. Ajo ci sing nawang otak inguh ajan. Adi inguh, apa ke inguh?
masalah rumah. Ya, kengken anu kabar dadong nih. Da Cina ko nang jelema ko keto. Ya. Lah kengken nih. Basang gedag. Dan apa kau kedak? Wes selesai urang ngajak pisago jak miagang lonto gaen ka di kaki keto ngajak pisago. Ya, ya. Weh, man sangat. Ya selesai miagang la ati jak kraeng nas nemu keto. Cok tau. Yang cang kita jak cerai cang. Au, Masing miak ni setiap hari. Au. Tak ben pisago jak ningang kita buat dah. au, Hah? Tadi sinyak di. kaki nak pergi deh mo. Cerai kaki jam medem ringki. Mengertikah kamu keponakan? Ewa ngorto ngajak cide ci ngorto milah nah ngorto jak duo gini. Sing cang orto, sing cang ada yang lah bungut gitu. Dadong ci bisa ngeliat. Hah? Bisa ngeliat? Hao. Ya. Kalau doci ngorto lacur perjalanan gan puan gan kajang klione. Nyebak lo kotoknya mulih. Atuh, dari apa dah dong? Ngeliat di jalan jok ajak polisi ya. Dari lihat jok kan? Dari jok lihat. sing ngeliat dari motor. Atuh, Sing mesamsat uang bulan. Kebenangan do rahasia gabung. taat ini nak peraturan pemerintah. Ayo ci bingung tak ci dap. Angkat. Setato kene lonto hidup Betul dari Betaro yang guru jo. Pasang kene. Kaden cing orang di swarga nu merehab. Nak titi uga lagi lah nak ganti kalau tadi ange jalan tol. Ah, Macet kan di swargan bojak mila investor. Bosnya di ini men bisa ke swargan yo ngapling ditu. berkeras pengil bungut kine bisa nyone dadong ci bungut kan nyam. Kaki mesare popo engki.